Leisure tang kun awing tong le the talk with Sorintan Howery katra episode li welcome sadly acha ituna ring phala khai chan phe ak sangru bishit vai episode thi khirad le ituna teja India we matai mai tuije sak mai tuige Lok Sabha election ji kup sang laga ara MPs pingla ot manga khwiwa muman phogai re ituna kathei kashak chung khala sam phangai re hiwi election hiwi maramli yongmai ka kharjan sangai de le kala ara sawa ki de le da le itumna thairan waran hangrang bi yongmo mai acha chanpai ka sangai de le kala chanpai hi sapai khwai da tang khu le ka shok zang thalagan ka thai them la khai special sala khai guest ko thunga rang bi de le ara ina atumle introduce sada sakui laga welcome sada itu talaga na chanpai hi vaisa se um Remakabda ina Professor Dr. Yarumam Shili, welcome Sakwing Aidalaye, Ningshik Jankate, Ari Department of African Studies, University of Delhi, Laidalaye, the Kenya Sada, Dr. Shirman Zimek, Ari Tezpur University, Assam, Laidalaye, Kalakatumasada, Kuru Krinyo Shimra, NPF Ukrul Division, we Vice President Sadali. Makeup da chig tum ri chung kha ning hit lein atam ka sak chung kha lei salala itum tang ku naw bing da thairan baran bing ji yong mai khamang la discuss sang room sei than itum na than tup ramik ji bang chung kha ning share athang ina hagu pogli ka hang tha da itum tang ku naw bing ji electoral politics li ning sang la ke election ka sai itum na plin pano tha da khui la ka lung sang la ka na sala ke ajon thang election kup sang ka haiz lila itum na thai itum party kala candidate kushuma dai da itum we CSO sping la involve salaga kala itum we family dai sa norum sala la dai da kachi chau ning chang ichal la itum sa la kan election ni kup sangai re kala kuira Alfred Kanngam Arthur na MP sa da Alexai Manipur Auto Parliamentary Constituency then itum na tiang we ka election ni analyze sa fai sa se ari remakeup da ina Professor Yaringam le han sao ke Professor Noe thai ko khuile election je Lok Sabha election sa khai hi no we take quickly ka ta observe sa khila klayang ge ji thengai maram pa ba itu machu election hi crucial sala kaina kala intense sala kaina sa tha da thai itu na consensus candidate the Nagawui dominated area liba kuira kachui zimik timotili candidate aksa da project salaga ali shakjang da campaign la chat mi kala contest sang sa pe UNC na kuira Alfred Kanngam Arthur kuira yes Dr. Alison Abonmai kala kuira khojon athumliba mangning paimra ge jen tangla lecture la shoke da ida da itum shimshong hile intense sala kaina election hi kupsang khai ni no we take kuile election hi kada da analyze sangai do ji yo me ka share sang sangai election result yang ke both the constituencies, inner and outer, Manipur we voters being he become very conscious of the right. Kala thangmai mere dal hangai ga. MP kanijin na first session kanili perform sa gai. Ji ti gai MP Manipur wani pa nam sa rang. Okay. Professor Ari MP we speech our performance je next lira se Ari election mai sa se ka nali ni hang ngai ba fa jin ji thei gi ba itum hi yang ka chat la ka mi te thei ri ji pang kwe ri ji wi pa ta ni en aji wi election result li thei ku li da ai khang te candidate ding lim tham ni dan da mai sam nim na ba okay so ji wi chai li itum na alexa ga yem mi ji iwi thei ku li ya na ta pen candidate ne te pinga ye in hangai ta performance akshi kani shi Lok Sabha we session jang ga sa ga yem ga jang hin la tu mi ji thei gi ba atang nan no wi da jang hai re UNC na sang sang ra da tu mi ta ga sa ban sai jang ka thala la yarwi na ji li sa kam sai la itu meaning jangan sakut pengra ada sadak lagi hi iwite ikuli ada
thuộc tới chúng sinh lắc hay à ở sang đây khui Okay. ban sa được limi bình là cái là lang mày đó ya rồi cái tông nó là hi cái bài lắc em khui là in spite of all the restriction that imposed, the one whom they restricted, the one whom they have banned has been elected. It means here salagan cukup sedekah saya itu yang. Okay. Professor ina kang hanchan ngai ari UNC wi maram jirata je na UNC na jita da order ka shok kala candidate ak mangli endorse ka sahi miyangai ka mo miyangai do kala itum CSO swing zang zang ka particular candidate ak mangli ND wi candidate wi wang the campaign sa khai hi miyangai ka mo miyangai do na 21st century ji thak ra ji se amya ngai bang jang sala bai ta ni he te ko li. Okay. Democracy sala kai individually sala kai society century atam taran di the kiza we right of freedom exercise sang sa la ai thalo the dictate ki sa ji hi you take the right sang we was mani me ko ye che na tum ni thala chum chu la ga acha ba tum na tum ke ni ji kang sang ji ga यार विलियम थालांग पाप तांग सा लगमरम थको जिबी यार वी consensus कुल खमिया कुल काज फादला that's a real democratic I mean democracy no si maning la यार वी the ta ka man musung mai da plat kuil ga ban ka sa ji ya ning chang la khai maning mane imam ning la da teo ko le tam kui ga ya pa bu da bi maning chang sa la pai da ni. Okay, can also the Professor Ari Thaka UNC na, which is the apex Naga Kutongo apex body ag jit hada shokla la kala itu moi tangko community li khiyang ji fan la itu moi apex bodies ping jina endorse ala ka sa ko mai ka ya ri chung kana endorse sa high candidate party li ma ka sang itu vote result and la thai ko pam dale jana no ka ning li itu ya ri ping hina itu moi CSO we apex bodies ping na sa da klei li mom ya ngai phong shop da klei ne or atumli corporate masa da klei hi itu moi society we context li yang la ga itu moi sa ka zi hi to what extent le samrao do ji ka tha da itu mi siam wi bai ro do hik tha wi situation hi le CSO being USCV direction link to sa da klei ji kachangkhat la ungwe na masumblungai da sala ga question sa pa yang okay o chimni ka ka ta tuan dictate ra da sala ga question sa pa if we take really CSO bingjil la ning thala ning sa da ka sala ge USCV direction ya musungai jaga ta ning thala ka ning thala campaign chad la ka sa pura USCV direction chimum sumne jaga ning thala ka na ai mum sumne jak le lu chimning la tungling to sa lu dung le wat sa mi ji la de commission wat maning de ku yang ta ta ji la transparency mak le thum li ulum mak le ji na tam council le la ma sa se par okay USCV direction mum sung tra ga mum sung tra ma tu lo king ji wa le jang I mean wa ma le no commission ji la chimni ma commission ni ma kong ji le e ji kning la ga wat ma sa mi tu ga the commission what the money would equate. All right. Ning share awi professor na kang chili in akmang last sa how go here topic ile tangkul nagalong na kajangka previous to the I mean prior to the election itum UNC we candidate endorse highly to tong sure mo ka TNL na ba queer Alfred Kanngam Arthur MP sa da Alexa kai ji fan congratulatory no choking arina na kahang ji chikta otsak chili kahangla jam sa da transparent sa da miyak ngai ma miyak ngai ji kaji chawu ning sa I mean sak ngai ji saro no ji ba ji ji wa mang la maning mane congratulations with the shop long rai in candy suppose ala masala ka gan jang okay that is part of human nature. You must congratulate the one who is elected whether I supported him or not that's different matter ka in gang ba ba CSO tong maning do sa ji Ukulungan into size at what Sataram Shirala into Savai Kang by chance. okay Into side into Salam Katur, there's something strong. Okay. Questions happen. Okay. All right. Ning share professor in the next issue with topics li ungrasa luge. Arina Dr. Shimre Ungli. Ili nkun sangai dele. Ari same topic name, same question, area of discussion here.
election hi nana observe ka sali ka thada analyze sangai klei ji make up the thengai de le nana observe ka sali actually can election hi va naga mang na contest ka sa election sadly I previous elections being tribe ka te mning li shimang ka sai cha ka ma thim ne cookie community la chang participate sa sa ji can actually election I shin naga mang zai li the only I mean apex bodies being na CSOs being na ka tom laga kala NPF mang maning la BJP la NPP la da zang la gala itum hi election sa kai ne kala chili endorse ka sai Nagawui consensus candidate ni ji sala la kura Alfred pana MP ka thuere ka hada Qwine thadra shoklag ji ji pathengai le Ni share sorin kan ni atom ni lu jibang kala opportunity ni jibang redo election ho ko pro ga usa ya professor ya mini ne special ga po mi no general jena ari election ko pale ni lo oral ka da analysis ko ko right da conclusion or summation mo ngai da program ni shi da to be election hi redo nang zat hai pala manipur le pro la kha da mi alung di election sa da le 주강에 나다 미국 플랜진에 나다 reflex sab지 일이 하는 거니까 manipulate whole week other community week the dynamics 나가 고 people 메이트 week interest it reflex sab지 지금 아리 메이트는 쿠키는 congressly support 와서 되네 이tum we constituency by constituency 캠프라냐 그만은 support 와서 그래서 controversy 그 중클리 그 팩터라 클리버 나가 봐시 위 알아 vote 가이가 또 나가 we candidate mà chỉ số không là gì thế là có chỗ mình mang lại 89% các lấy cái là Alfred là Timothy bị person he 85 mang này thế là có chỗ này when 89 này Alison when 15,000 này anh nhiều người có more than 1 lakh votes thì là Nagawui he diverse hay này cái 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 one to one NDF là chúng ta là Congress one five sát chẳng như vậy là hàng như vậy NDF với chance hoặc mấy cái này sai cái NDF là cái candidate chúng ta hay ủy chỉ số cái là cái lang bây giờ Manipur we không trái nữa mấy tên nữa BJP limer phá hủy factor chủ yếu là rằng cái NDF là BJP mấy cái chế đó chỉ có đi BJP phải và thứ sự cái nữa vote rồi mấy tên vậy nữa cái vote yang of course lang mấy cái là nó có usually cái không trái là mấy tên support nó sang em cũng thế đấy là nó có projecting thế đấy là cái là nó có interest nó có aspiration là mấy tên aspiration gì muốn này chỉ factor là rằng cái nào rồi oza Alfred like club am phải cái nào club chỉ cái nào hậu hopefully campaign cái sao cái gì ta identify cái điểm nào nó bị cái cao phụ chịu à chịu factor là rằng là nó chịu cái advantage từ cái nào thật đó người ta hơn hay candidate đã cái cái project sao cái all in all thật đó other constituency khi mà người nằm thêm này cái INC là cái trung gian y ở dominate cái constituency sao cũng dynamics thật đó người ta hơn hay nữa India we state không là general ari assembly election này parliamentary election the dynamics with hang hai wo yana other constituency we congress we dominance ba chili shom mi yana ile hang no jika manipur li mari hang rok ta play kala na ka vote kai hai chi thao bang na chi chili congress the chi advantage un khu da congress no ka kai ni ta hang ka yang du jika ko chung ja ba na chi ji i hang ka na ka ya interest no ning ko lang no jika larger the congress larger support hi khong ja na mai te wen ra ri jadi usually that avil controversy question ni kan re kaisa te civil society ka kan jadi chili ada controversy ak balik lagi jadi hangai kita ada whole heartedly cookie na mai na congress candidate ni suppose how lagi okay alright ning share Dr. Shimmer arina na kahang jili ina akang han shangai je kigla jiga wa ajui election ni thaga wa deciding factor hi kongjai na mai na sa da klai thada thai de ari INC li ani we vote share ju mai mi hogi da ka khai ni jena ka chi ka na just even before the election naga consensus candidate the leogi da kuira Alfred Kanngam Arthur li ka chi ka na awa cookie we consensus candidate nei de la ka chi ka na propaganda la ka chat la labor bomb de le jena result kyang ji tram kongjai we vote ku jung jai Alfred kuira Alfred li bi bomb de le jena ari election we mamangli kai kan chi thada hangai ka saji chi ungshung da kleila kala jiwa atishu da itum naga na we vote and ka kamning la khongjai na mai de we vote and ka sau gi da election hi ara I mean awi all mga chat ba gi da klei hi chi chong ba community ka te bi ba yui wa ka pai wan le kleila hi ka thingai yeah ari
그 중간에 그 매대 버신을 팬더클리 그 중에서 오픈 팬더클리 반의 그 공장 위에서 보내는 그 간에 강을 그 리얼리스틱ally 연구 이제 하는 수가 페이트 고치어히 매대 버신 원래 무슨 거라고 근데 매대 버신은 아시비 congress party 좀 사다 innerly 매대 버신은 탈은 까 가니 over 1 lakh 그 가니 지금 저는 매대 버신 스윙사 하는 비지빌링을 congress 탈은 스윙사 혹시 overall 매대에서 community 스윙사 하는 거 이래 하는 그 공장에 남한 스포트 사람들은 그때는 스포츠 되고 Okay. Jena kini support isim pang laga ka kano community kini support naga lesson pang dale ye kigo lesson pang ye ka later chang ba ina hang ko chur jam bu wi thalake chur jam bu wi district so ho wi am tu sa da tin thalake 89% ka sa da ne jena kampo pi district wi ka constitution akwi tha ye ko constitution akwi non tham de jena ka 공장이 견디된 락네 기지바지가 있을 건 매달 건도것이 인템이 근처도 안 줄어전 볼리바 예 그전 바사에 그 exactly 그전 바사 그 건도것이 죽을인데 그 지금 지바지가 있은 아더 material hard facts 가지고 이투다 항시락지도 그 컨센서스 견디네 기지 그 공장의 컨센서스 견디된 기지바지가 항시 그 아시는 endorsement 뭐 그거 속고 있습니다 아니 어제 알프레드 서포트 사니다 아시고 시도이 소셜 미디어에 서포트 싹 중선 방내지도 Jadi somehow naga bila bisu sok apa may village level laga wore na translate din satu we ka ashu somehow ashu we wore na translate satu yo ka di ham na minor issues ne ara ka da gaw na sa ga di gi ga awi awi own mission le ka le congress party own mission le je na ji ba da rama man din da picture je clear sa man re ba je ha okay ning share dr shimon analysis interesting sak ngai sa le ara itum ground reality report thi khang na ngai de kuira khring yo shimra mrazang bai no we are we live fit thei lem yes it had a bomilo a shom la na kikla image ji nali yang ya na tha thei la gan live and that join sam lo are professor yaring mai na dr shimra ani we analysis talaga ni share sam ya ni we thei ku yi are itum na no way na thengai lu shit de lai na ground li field li zatlaga election li participate saw with kala no we party we which is npf we candidate aga sa da elections li la jang bom de lai a thang itu na tyong mai ka share sang room ai da Nagawui consensus candidate ko the unc ne endorse sa laga kala chimam Nagawui mam ni like ndo candidate ne de la participate ka sa candidate ji no party we ne unfortunately election sa today are itu na kharjan sa da community kai kana ba ishi tang khuna bo mai ari mp sa da klai we Alfred Kanngam Arthur endorse ka sawi letter la ka shop upon the result yes no we party point of view and young cover satisfy sa le brother khuye ka na thai ku khuli what went wrong for your party q wa kina fail sao la ka ju I mean q maram sa da fail sao la ka ji ka thengai ka la chu we election hili ya reving da ka da participate sao with the result hi da ra shop ji do ji tyo me ka share sam Okay. Ari atom gami wangin she Dr. Yuring amena Dr. Shimne ngira ajana first time na yibanga. Ari Sorindan how are we? Question je. I hida tang han gangai. Oja Alfred, Oja Timothy, or Kochon, listen upon my majira. Aji situation ba hiba. Kuki bashi na Mayday bashi ethnic conflict leo gada kala jibi hender GPGB bashi na mathadam sadai tu gada masarar tu gada situation ba hina congress re favor sai re gi jiba okay before election mid he ga ni dumba election masar number 1 congress ba hina matham da perform sara gi ji the sa ji salaru nan tham ji jiba je the gi haine okay election masaranga either way or other way BJP china number 1 chide ha ogada idum augurs arungni political party rik zat year danaba BJP bashi ticket field masamre MPF support sara gi hi opinion khini shoga issue ide year danaba I to ji phaire BJP mu shok ka jing year dan ice welcome mak sa phami gi opinion khini shoga issue arungni ra kaje hangora katongora kada opinion je ngteng mo gawda ka higher up decision ba kutui bing khana bing no khyo gada
at the end of the day kiga sawi ka BJP raksanji nikiti fungsa sa ishi bang iri hang nujiga okay cookie we vote swing him daira kaina china grano mai de ba shi vote swing him daira kan china grane number 2 point number 2 ri hang ngai point ba na be hine e MBF aga sada nakana wa ga sada ina kum chuk atam daran candidate he cookie na fit masamra jai ka ba STC sauga da mai de vote sangbai ga shi candidate sada mangning bai ne he research sit sauga da china nakana sa serauga da ada free hand na miaron no kichi opinion na lejne agan gas halla cho Nagawui interest search pasaron no let the people decide kichi baje chiwi opinion na sa ne Nagawui rong ne Nagawui tingteng intellectual chunggu ya rong ni rang sanong san masara ga ashta nakamang salla hada idum hi struggling stage 3 revolutionary stage 3 leogda consensus candidate he project sa phara ga ji opinion he pangra ga na wave chat tu yo kajang gat pa ba mi gdo na mayang ro kai sani ja consensus candidate he ada highest form of democracy ne iwi opinion ni ba okay kajri tic tac chang na force sara ga impose saga chipa pure form of consensus meaning ne chen issue wi ji chi rak te ga zang au ga chi ning gong mong okay dei tena consensus candidate ara mung da du je na second fairer ba ji ne la ji ki wang mung da du ji ga mong a gre ka dang si do idam wi ultimate core Nagawui ultimate core ba ada Naga nation state ne ira monga ke tanggun naw ne na tanggun naw ne ara tanggun naw ne dum he Naga naw sere vrena miavuri mi gai mushun la yur avuri mi gai wi mushun ngai jana nakari mi gai mushun ji Nagawui consensus candidate pa jina assert ka saran no represent ka saran no da consensus candidate chika ka pang no kaje kajigda mina thada superficial ka dang se do remedy we arung ri hun ga we kaje ja we thada power position kaje ja we thada profit wi wang jawli political ambition wi wang consensus candidate je thada mungda krani laji mungda we sada ji backfire sa laji we causes pajwa factor chungli sare ka main baba idea of nation idea of Naga nation he phap ta yona waide lui gwa nawron no ot ka sa nawron no kaje jawe profession de the fear de the chatnok salla Nagawui idea of nation je subscribe sa sani jiba consensus candidate jiri jiwi idea jiri subscribe sara do ya shitsang okay ina jila kam sam do mai yon no iji important sala kai point up ne Naga the idea of Naga nation state or jilina na ari subscribe sa ji ji ta kai tum tang na bingi or tum Naga bingi jiwi feeling mutual feelings ji understanding le ga hi kipana sarando kipana hamjiterando or jiba jiga kachakla da thei pungi ni jiwi understanding do kina factor kan sa le iwi opinion ni hang ga hiba katijawi individual responsibilities ne okay hi yurina phap mada jina rak shok se ri da khire okay chen yu shipai sai da adum na tammi gi jiram ning ne tamira na maning ne katijawi responsibility ne adum ra adum sak shak ke sa da kri ne
idum sakshap ke sagi ne at the end of the day idum ultimate core ba naka nation state ne gi baje mum raing no pung sak ne okay ning share mai kriyon na matai mai China. ji point ko thum ba aru le mention sa le ka kare sa da na na khami la khani ka khni la ka thum la aru hi NPF as a political party initial candidate feel sa la ga aru ka hangjili NPF as a party na fail ga sa wi ja ka mathai da laim ne no points le BJP li khangro negative impact ra wa ka kala ka na ba external force ka thana nam pu sa ka thawi tiao mai ka leo ai te ji wa khang le kala naga nation state this ji we ideas li subscribe mak sa we ka no thai khui le NPF as a political party initial candidate ga feel sa le ga feel sa khai thai khui li kliang or ka ji ka tha area li na chungda na shi political party hina tha mai da perform sai sa si ji ba ka ji khamale sa ro do no question ji wang ni she the important sara khai question na gane isi MPF with perspective river we give our best shot ji kane okay isi we are we best candidate select sai isi we best mi kane isi na saran ungran baran no chungong kane congress say na MPF head to head ungdani ja isi na yui gi isi calculation ne kiwang jiga ba Nagawui majority vote ba MPF na sambangi kuki na may day wiri isi ari INC ba we candidate na ongchu may thui kane may MPF ni sala amay Alfred we oratory skills you appreciate sai ada you really water muthu ngai we spirit je appreciate sai in the meantime ada oja Timothy chimikra qualified sarak hai your wibang tanggul wibang outdoor manipur wibang masung rakai na mathara kai na advocate sami shap represent sasha prag jiwi shit kasang ka chane na MPF pa siya full shot nda da mi kai na MPP na BJP na whatsapp rumri wholehearted team masara dui okay jiwi negative impact ka chungale MPF best shot mi kai BJP and NPP khongru li NPF li negative impact pai na le thu khai mo khongru ba chin da mam tha sang la ka ari na na khang chi la maram ba ba isi tanghu we context an hang lo ga 43 li la 44 li la 45 li la ari MP MLA ka thum thum hi NPF ne jena itun na mathai khar da perform sani ka ju expectations la le sai karu na khang BJP and NPP ba hin ra khong ba hin NPF we or ka sali or candidate by this hadzung sak khai ne ji we opinion la no is it a fact or just an opinion or suspect ai jiba ashui top leader bingba ba isi support thako okay honest saragena hangzi jiga ka ashui voters ping supporters ping kuchunga ba isi rimlam ne ai only few da deuga ba rai jiba ja tonga ba mram ne da mahangmre ka da 70 to 80% or 85% vote swing to tui kane okay ning share yeah amai khriyo in a next round le li mra salu ga aru Dr. Shimmer na pang khangdale ai aru topic jili at sak ngai sala jiga next uto na aru topic jili sanga jini okay ketio ka saulo la ga next ba MDF our MDF weakness MDF problem la khazung bo me ke jiga bi cha pung ri asin ma ka ji yang yeah mandala khai ba jung da ukru weakness akala ma hang thui na te le ga hang mi do ukru constituency ko thumjili jung sa NDF last election assembly election de aru constituency ka ka kale 11,000 reflection like san jitla NDF na our nearest rival ji kazu wi NDF election de go jumiti the fraction ge 1,000 de jumiti de ge jung sa constituency wise nga jumiti de ge 1,000 de le 1,000 la ma ka ji 500 or de to ma nga jana 인사도 지금 MBF가 아시고 홈그라운드 인사도 우풀이 어떤 타담사 투와이 돼 지금이도 아까 보시나가 레이지요. 오케이. 우풀이 스트롱 사람지. 인사도 MBF 아시고 시팅 MLA 그 중범들에 내가 인사도 내가 우리수 그동 우리 탄다 그래. 디셀렌저도 그러지. 땅수 나오지요. 걔네 아시고 홈그라운드에 아시는 인사도 레이더 플레이스 아프리 컨스티튜언시 디스트릭 그동 우리 레이더 플레이스 송삼의 취지 MDF every district crew is it yeah the jili action to na an song je the senapa dilim ha mai
NDF candidate we selling every given coming on the district NDF voting ma tham it hai la Yeah. you witness major witness up in NDF la ka clear ba I mean claim do hi ji me ba ka every result which is the hang ba ground reality the thao la ji the hang bai while theories the le the ka ji ba ji ma se ka clear ba NDF la fa sa hai ba mai de na khong ja lim tha da ri so tum sa thu ji la maไม่ได้บัญชีลีดเดอร์ลีตั้งปากเลยที่เขาเรียกแพลตฟอร์มแชร์สร้างเราเขียนสร้างเราก็ vote transfer ไม่สร้างเราถูกมั้งฉะนั้น deeper collaboration deeper understanding ไม่เลยถูกมั้งอารู้ situation นี่จำสัตว์นักการเมืองคงจะเล่นเอาเลยละ or ไม่ได้เอาเลยมันทะเลใน resource 发现这个是อารู้อาชีพ favorably 外来的了 Okay. 他就 NDF 办的这 resource 他的 max 啥套是了 Okay. 但你何个那个你何个那个 NDF 整个 NDP 整个 BJP 整个一统一你中国生态的一种语言，我的 overconfidence 还有阿克了这个心中阿克了太太。Anyway，这个我Okay, okay. Oh, ari thaga, ari chigwang chili, ari BJP na NPP ra gazang chili negative impact leo ijibaji justify salah no the kuli. Dr. Shimo. I BJP 为这 negative level 来已经呢，是吧？政策的每天的空教育，没人跑技术的，该一类行上了，其他的类啥了，那个我没干细这个，NDF 那个算我，那个我改我。Okay. Number one 政策的 number 几样喏 ，number 几政策的 at least 那个护证明 number 是1 lakh 的很多。Alfred 呢，这个位我在题目去为 85,000 万我，那larger arithmetically 样个 80% 90%那个脑筋会 vote 我，这个例子来好么？题目去把它好么？现在是 vote swing 政策的 Congress 领把上面那个 vote 的政策，那个1 lakh votes 的 Congress 领政策把上面的政策那个领把我，真的安尼个那个 vote 的 break up 么三年是个 NDF 预算的，跟那个 vote break up 啥个被银行 major 啊个呢？这个 of course 控制呢政策的没得 vote BJP 领他们swing 少，这期望了Congress 的 swing 少位，期望了这个 of course 那里不会BJP 领没跑位帮的这，这 factor 肯定是个东西，aku mau apa? Kemang banyak di juga hang silak di lang nak ini jeng tu. Ka bottom line pa NPF la ot matha da masa thu gi jibaji ashila tiao mai ka ba except masa phung rak jibaji jen hai mi ngai de lai aru ji ji mention masa. Yeah, professor, yes. NPF we kwatli legle ji bitata I observation ka ngau ke. Okay. Konjai na support mugsa wang mai te kra wang mai chile factor sare. Committee factor kamatai within the NPF itself must be strengthened. Okay. The concept is there. You depends on the election money by them. The NPF we what kaikali jaga Manipur tribal literacy rate क्या होता Dr. Simeo? Around 80 something? 80 years. 70 plus, exactly 70 plus to start. Yeah. If that is the case, all the voters are educated. Krejang had the votes of Pog in that one. Voters we educate Salah reason to tell a logical Salah misunda. GPG look at the NPF we ideology Talaka in a Tamtel Patang Saraj the Gaze. Okay. Talaka in NPF nation one coming. Maram Nixim Talakana. Karjan Salaga, reasonable and logical Salagan, convinced is there. What does mean? Jimaning that the Jibaja to any method letter Nagawui, you use Mang to at me convince Sakujan. Okay. Jibang and the voter to Changi support Sangai. Okay. Number two Valley. I think number 2 Valley. Idea is so clear and new one. Thank you, Professor. Ashuma share the months ago. Professor Atandana firstly kahangli in agatat kahai kigla jigava no opinion no observation in a take quickly MP Alexa Hai Queer Alfred Kanngam Arthur no we take quickly he tangfu itu issue outer parliamentary constituency na fittest candidate balik kapang kaira dun tiang mention side to detail kai mi MP sada Alexa Iris na mention side ara hili yes first
our maiden speech and khamatui ji tiao mai kha itum arui tiao discuss sangai dle je ka thakle ka anamatui kleo de hi party kai kana group kai kana ba mathane kai kana masod mi dle fairy speech ne mathala kai speech ne au hina mi gujung ga we aspiration mi gujung na mutu ngai ji an mutu mere ji hangdle ka kai ka we bang ba hi itumui visionly against sadale ji hangle for example mai te tam pak ali protest sadale ye aw naga kai kana la aw hi itumui naga we issue wang ki kala mom tu mi manai ji la hangdle ye as a naga mps alexa la naga issue ki kala mom tu tu re kala ana mutu dak le hi community aka which is the are kongjai community wang marmaida awi shong henyao mai la ga mutu thwere gi hila analyze side le kai kana no we take really our speech ka tha dog ji ka share sangai le ka share saming sangai le I pap dali matui ranjam thalaka na matui sangai ta khui ngai shula ga tam ji jong shula ga tam li matui ranjam thalaka matui sangai number 1 point biren ni ku shop longra ga jam thalaka stand sai je commission ne manipur ko tong na mi are biren hili khai wanga na monti pa kon cha da clinic ji ki pak na doubt mi la kam ta khui jang okay imam ning mra tong na dam na moral credibility ma clear jang ta ma pam ran ji ki ji ta wi sende government interest in hide ni je na na pang la kai na ku shop longra da kam tu ji ma tu ram na kai na state chin bi khai kung ro jang khani ali manipur li ka chot ka chang pui de kla tam tharan ki ga budget le masang mi lak le ji ki wang le question thai le sar na kai ta te relevant sala kai jang okay le ga ana na ka wi mram ni ki wang mo ti khule ji apong ta kan chum zabai issue hi sensitive sala ke sensitive sala ho da ana chum chu chu lam tan study sa ga mu ti ji ka sal ra la okay honda na da pham ta la ka ro wat mu ti sang tharan mi kan den la misunderstanding le pai jong chik tha wang ai na wi da dak le le re te kni ka the days to come I'm sure he will raise the question okay professor ina ka tha dog ji le no Yeah. mainly ka naga issue hili ana manipur issue ba hi prioritize saula ga ji question sangai le mi kai no share sa le no te mum sham je de okay mum sham je de na ka issue hi de khare wan le ra thlen jong aru le sang ai ba jin da so am dam re sa tam de re sa ba jong okay aru manipur le de issue ya arjun sala ga inda usually 60,000 pom de le zawai mle le yang ra tum ta social media ing ka kya ning ra tre jong le ga ching ni khaim na are no pau sa ta ka office lam tan function sa re manipur law endorsement sa re da ka ya ka shot ta le priority mil ga arjun sala ka risk sa je li thei ku li na ka li neglect sa de mu khi ngai jong okay Alfred May Congress ni kai ta la na ka de at the end of the day he has na ka bla jong mu shwe lak le resa sa la pai sa ra ju ju kum chu nei okay je ne na ka issue li resm sa tu de ka ta ge de ko sing sa ga thang na u je di jong le khui professor taka athang na yes tiao mai ka npf we maram li ka share side are we ka congress si are na queer alfred tila naga ne despite are inc represent sa la ji hamdat li ji sun la ga han na li ji inc hi mi kai khana ka ning li naga li favor ka sa political party meaning ne history when yang ra shum ka ke ji hi kai ko we opinion li ning chuk li le then nu gov ning li thaka are hi INC when ka MP sau hi da Nagawui issue hi awe na kya ka I mean ana matu miksha raisa miksha and as an MP awe na contribution ni kya ka expect sa pa do we mangan emphasize sa la in a larger perspective and gang myo ge okay BJP na Congress in naga wang ki wa pha me le ki question de a ja yeah he the samla pa in the emotional sa ng phning jang you must look at the ideology of two parties the parties governed by this ideology beyond that they cannot work ideology outside of sa ba in the ideology cover sa in the BJP ideology orthodox la hai Hindu but ideology there
kiba uniformity kongra India li kok sa pungra ketiao kai tumli di sanchum leng sa mui party nda haptar le re tong na jang le teo tam kai bi Jammu and Kashmir we ki ku jong mer autonomy jong mer flex ku jong mer council ku jong mer jibu ka klad wa India li le tong hi ku shok sa ka ka sa de ring ru da Okay. lo ha wa sing jong chik ta ideology na nagali na lai mi re ki ya logical salam jum say phau tai jong Okay. Professor INC wila ka hang bilo INC na nagali favor sa kini. Congress ideology wa accommodate sala wa ideology de Okay. Nehru long na India we independence malaga Congress li pick up sal ga ideology ka subject khile ga India here rural chi sala khaya different religion different community different race jong le ha ga tong accommodate sala ga tum ring rig ji we ideology de Okay. tik tha wi li itumina ka with space le me ji le he Tivang an Indian constitution are khai tum laga the 6 schedule 5 6 schedule 5 schedule the le wasa de le jivang da hi congress sa ku sa de jena the day de clear community bing jlia tumi darka ka sa chi jo competition sa laga le hi ring shimkar hinda tik tha ideology li sna ka la competition sa no Okay. Jimning la BJP that very it was it orthodox sala khai jong conservative sala khai Hindu mu Hindu ayal sok bai mro bi ideology li tumna I tumling favor sa mai da ma tu de li te ku li Okay. phap ka ta wat khai na de ku ngai Okay. yeah naga wang je ka Congress li commission na apong ta ku di tamang the long run benefit sa mai okay adam li Nehru na nagali mari pa sa wa the 60 years ka chung ya thwe do 70 plus children facing sa chil Nehru thar dum ji history ngi je de new ngi je de ning ngi je de okay I we take guli sashi thor nagali li khung tana cha ku election de that no not in khrijan sala hang le if anything happens sorry is hang le jang Congress the ego le the sorry mu hang ti mai da kha ning li wa ma thap lung ru ji le sa hai de jene tun 60 li shok hai da ko cha lu le Nehru we dai Congress at ani inted le Congress li ta de shi yang kishin hai de le he it's a setback for us. Okay. Not for Professor, one last topically one last question. Atang na naghangli political parties being here ideology akhawi alungli otsali jogi da thaka history li kyang jitran Nehru na itum nagali chakshita tritsa khaiwi Indira Gandhi wa termly kala state wili hanglos ka okram ibo bi sing na kathana party leader hi party ke date me opinion nahi tada shok rashung gi ideology akho alumni ka sane gi jiwe communal sala ke jiwe ideology leader klene ha jiwe hi contradiction hi kamle sar do ji ji na ni khang han kang sangai le ibo bili tum na naka we de yang shan de kwid yong yeah ibo ya damli pangshap le makeup ji ba do ibo bili shra le ga ministry kranji congress atam li pi ji ba do birendra maning la okay ana finance sa de le ga spokesman sa de 이렇게 또 오지 않는 게 싫어인다. 제 아주 congress 하고다 BJP 원하고 파일을 이제 웃다 왔다 오는 거지. Alright. Ali are biren the tribal bingli the kyozo klali yang the kligi center government ali instruction ko ne. Tribal bingli thari kuru le no khona lo bi wang na. A winning le center government ning hai la tribal bing the khom ko khu ya sar renda. Ko glum changkhat le tribal bingli wi min de le shi ki le daw chala ga jang. Anything that they bobili pen they bobim tham la ga biren sabai mai de ji. We alumni pap ta wat khai de khui de ha ge aba simli umur gitaran ti panla ka thin la ga sna bad la khum je biren we shong sam de biren sam de okay ning share professor I'll come back to you ari next topically ari in a Dr. Shimri umle ari jing rai ka ji tyong me ka analyze sang ro mo se ta la ga na ata hang khai da Quira Alfred Kanngam Arthur we our maiden speech and then ka tha da thei ko in a tyong me ka hang me re then ka tha da analyze sang ai glug ji how important his speech was ari kya laga kya ka effective samrao kala itum matalana ana represent ga sai auto parliamentary constituency ni jan itum hi week auto parliamentary constituency we voters hi we itum biping hi wang kya ka effective sar kya ka kana awi content ji
ka thala kle ji tyo me ka analyze ka samilo what by what ada lasa sih juga lah tem sengau mereka ini hang juga sempere na hang juga sempere na hang juga tensa the oza bimu na hang brothers bimu na hang have the same line is jiwa Congress will not just scheme of things every parliament many pro issue he could look every ruling government that tare kichi with the board Karena kan ada asyik injil yang kita tahu, jangan cici cici juga. Ini pun isu atau negara concern lepas jam itu cuma kan ini pun isu politician salah ke cici cici juga government attack salah ke isu itu. Weakness sama, jam ini pun isu ini every ruling government memang weakest point akan salah. Jangan cici attack salah ke salah itu same line ada besar thai. Jangan asyik party free level ada kehan thai. Ke tentu ada di ini ada ini rectify sang ini loh, not all. Especially musuh mereka hang sebelum juga anak hang haji. You voters in the ili parliament the call ka fictitious number we want lumno vai jili ti paisa vai for kam ni ji la hang de ji vai yon ne ji va every budget session we ili number ni that like fund allocation we jili controversy tu so kind ni then budget we issue ji fictitious number ni la ne ji va kan number ne fund in terms of allocation actual number ne no actual ji ka crown in that no jena ji ta ji Mishi ji shi pam re fictitious number ni minimal sidra mala na ari ki kali me khai Bihar state me khai or Tamil Nadu le me ta piche ari opposition ka tong na awi leader malika ka chulong ki kalong congress leader ka tong na ji question raise up pam ni la da ta an fictitious number ni la hang bai da ni hang su ka jana ji ni hang se ji ka ari manipur issue of course important sai ka lang me da in the congress as a whole da ashin manipur issue li han ta sa da le hi den ku sok ngol ki ku sok ngol da hang ji Pilih suka udah solution saja sih mending lah hang juga. Emangnya apa nih? Siam kali orang kita lah ke Kongres ni lah sofa solution many problem ni solution kita ada kira ke pare o solution dia bunyi sih ni kita parang gitu lah. Ungre foto ungkap kira jatuh orang or many konsep lah ni relief camp ni saya ke pantai lagi jenda ke solution asile kira kau misal lain dah refukan ti many kau sih ungera or refukan ti ungli konjai basi organization Mede basi organization memorandum misal tak lagi yang lah. Refukan ti unggai dah ada tu ini kita basi sakit kai le tu ini jangan sakit kai dah sakit kai batu kai sah thasi lah. Jadi ke solution basi kita ada kurang ni kalau pilihan jatuh kai le solution lah ilah hang juga tapi solution pilihan jatuh jenda andi ni sih konjai cukup senori je lah mending. Okay. Jadi larger party as a party congress as a party larger interest or larger issue baji resource ka baji serious ala kan asile pondra masat le ya hangare congress BJP let's go of course ruling le state le masarang masara tu jana solution hi ta darani le tum le ne bong junga theory junga float sap chat le ka congress I think asile felsare solution ka ta manipur problem kita sani ka le ji hang juga so far atu ida tepali or congress ala kai Masarat lagi, jadi ada orang Alfred ada komplain ke sama ya, awalnya le solution apa kita ini pun isu dia hang juga. Okay, ning share Dr. Ari Chili nak han channel ke dia, atang ina hang kai ada kuira Alfred Kanngam Arthur li, Infal Valley li awi speech yu waina protest sai, ali boycott sara da sai, kalau isi naga kai kan la naga issue raise mak sawa feel sadly. Justify salah atau protest si atau opinion hi kiji hang sanai kala atang professor yari nom na hang tada ajui speech hiba ari manipur hi we issue in urgent how kita hang kai ni in the days to come jili naga issue ji raisara kiji we expectation si ngarai de leila tyo me ka share sami The first piece that hang silap je ari we rat hai last session jadi ucapin mau nak kini kita tungsi kan ini hai ni same session jadi yang ke ucap Alfred tu lepas maximum tu lepas jadi kontroversi tu so kai ni the medieval organization tinggal the konja tu buat je cuma nawai ali the accusation je leson je aro konja tu interest company lega 정사 the biren kui tahu lok je jadi memang nangai tu ni ya ucap biren mai supporting or how to kira ni yang jadi 지금 주에는 내가 parliament 하고 막 투제 decision making 의 값은 해도 머리 파트도 protest 하다 그랬다. 특히 이 항로가. 그 나가 봐시 우리 진짜 다들 항로를 UNC 이슈 UNC는 meeting 홀 그막라 or UNC consensus candidates 리 지금 support 막 사지 왜 플랜에 나가 봐시 대행아 그
situation is critical salah je zum sa da maintain la support tha da me chura ali posal kun dale na kan na tha da ki kam sa ture te da hangul ka awi critical salah kai situation ka la mini pro hi na ka interest tan te le khongja interest tan te le me interest tan te le ga le extreme salah kai aspirations ma na te hi le community ka le rin phang sak ki ji community dong le rin phang sak ki ji sa sa kla le te le hangul ka uza afraid bang la la kai situation ka ra da le tam le al pujung ka community is adam sam pungre ka lan le khante ki jung le issue re sa le pai da hang ani ka ana naga issue re sam ne je ka MDF ka tha party bang point ka ka le khai la chibang le je ka MDF mi jo ka ka chem le ma chem la naga issue re sa fun le le da o ja lo ho naga issue fun re sa kai da ka o ja Alfred ka la ka congress we can hit da ka la ka ana naga re issue sa me ka MDF go adam mo MD ka la ka aba naga re issue sa la ka mi te ka la अब ना कभी फ्रेशन सा मिला जिधर का जी लॉन्ग टर्म वाली बात और जहाँ फ्रेशन तो कांग्रेस ना आती है वहाँ तो इधर हम उसका नेगेटिव लेता ही है यानी पर तब हम बहुत तरह का तो I think रास आलो पाई के चीज़ से लेंगे Professor actually the mang I'll come back to you Dr. Shimmer Hongli atang Professor Yari ngam ka hang ji actually the ji opinion hing right gam take la thengai je khik la jika Indian National Congress anti naga ne ji wi notion ji mindset and leader le ju mentality and leader le hi ji breakthrough sa se ji opinion share sa le INC by in a more naga friendly ideology li whereas BJP but one nation one religion hikta we Hindu Rashtra I mean project sa we party sa we da aje kuira Alfred na INC ka hi itum naga we bang itum positive sala khai outcome expect sa bai ra ji bai tiong mai ka no opinion thengai hi na ka tha phing do Congress party hi kesang ka ta fu sa mo India legal notice the we problem ka to le asu bang chul le sang de ji la jana ari teoria ka ta hang se ji ka Congress no or any central party atum local related issue ji advantage ji le bang trust le advantage ka ka atum ji ta power le pam koi local area ko le jing sa ji la commodity ka bon le sai da hang re ka Manipur context in the last previous gopio le ba shi naga interest pura ke sa la ka le ka central congress central leadership na state decision ji le ma kai ra thu ji la state interest fi sa mi son hai la state congress party bi jena jara state ban state leader ban hak me khai or me state issue me po issue ba le ba state leaders bi ning jang ba sa mi fi khai la ji crisis ka ka le congress ne kni ba ne ra apa Congress ruling mana laga Congress ka tran ruling zang ni lo ni thila chori jung le wo next election era lo kunde next general election ko ra lo kunde mra lo kunde it may take another 5 it may take another 10 years 20 years ni thila ka ba BJP le ne homo ya BJP na mai hardliner sa me ki ka sa me ka ta sala na chen ge de yang lo chen ge de state ka ji UGP ni mission so ko yere ka la ka ta asile extreme step kri ju phi de khang ni in khang ba BJP ban Congress ban minus sama ya competitive sama ka tu na action tem queen de kala abu chimba number ma le ka anti naga nei ma na ka mani ni je ba hang si lap si kla Congress la je ka ashi nationally no locally no ashi interest na re jo de pe BJP la tu interest in re jo de pe and nation naga ba sin la tu interest ne itu ni jang ji ka tha da connect sa lo ko o itu ni jang ka ta usun pa la ji logic na jo ka ji complicated ke sala ka complex sala ka politics ni okay ning share Bueno, kasi ba FA ba BJP azing le chen ka sa ko ka iting do ina no tang sa nga ka congress azing le ni ko all right ning share Dr. Shimmer ngong ina ari topic hili amai kring yo le last ngano ge laga professor nali ngura sa ke ari an political party a ko we vice president ak sa da le leo gi da responsibility hi auli tu da shoulders ha mi ngai la ari hi Kuira Alfred Kanngam Arthur atang itu tiong mai ka discuss sai re si Dr. Kanili awi speech hi itung Nagawui bang kya ka relevant sa itung kala Nagawui Otsaro Nagawui candidate akane da ala ka naga na saw gida tangku na saw gida ka itung bang kya ka darkar ka sa kya ka kamta speech sa sara itung bang kya ka kanala to le do si pa jin no we na ka thengai kala no opinion li hi ka tha hi acha bum tu sa se ji ba itung bang pha mai ji ka
Malaysia atang kahang thada Dr. Shimmer kahang thada previous MPs, for example, Dr. Lorho Nagawang come to itu yes they shaire acu ili yeah maiden speech ne but still then awi figure liberty likle in the key sikle jibajiang of course awi party when he jibakyo kali sal pai ka achana speech mi kai jili atang Dr. Shimmer politicalize salaga Manipur issue hi chichindaga BJP le tek sak pai gi thawen bad leila itu nagali friendly sa leila or hey acha first the now the naga dinaro no chilegal no we take we the thali do NPF we response cutting ai le speech question ji bang mi shi is we opinion de dang han gang no ko ge jitai main na sa se minang na ngai bam ni thada kum shung ba yu yu krong ri na the kui ba ji hang om ke awi speech na ga yang atam tharan atam na kui ti ra kai na phi hindi ra monga gre myang we main nen ping ni attract sak vai myang de ram tu da atam no posang kui ti ra kai posang kui da shirot khai atam je point ko chung ga asset sa we tada who is he ga jiba ja parliamentary tada idam we nation ri hangwa ga sa da awi capacity awi sak shap sak te je display sai ri jiba je appreciate sai ka ara ka ta dang si da ina naga nawa ga sa da mu chuk yang ga idam university ri ka madam ni John State Mir da JS Mir a he politician ne philosopher na hanghai awi kiga considerations on representative government daga awi pukjiri ana hanghai agliyo chiri awi ana khangba ba the idea of representative in the parliament means to represent the interests of particular communities one represent the ana represent assembly parliamentary represents other particular and represents other community we interest asset saru jinda chidai ga ba inam thara na thada mujuk yang rishit ka awi speech je 3-4 times na hai ne na ga ba Nagawui interest mazang nak no I hang ru jiga CM ni quick shock chira I naga na wa sa that is not my interest Jimai de we interest remaining no. Ka idam we interest pa ba issue ba hitching success yinda. Ana arwi kiga ashe Indian Airlines pa shi kung ping ni ana suggestion kani mi ja ka na ka we emide ping li cho shok laga peace mission chok wai ka kani na kiga CM we hida. To je our personal opinion no idam we naka as a Taga community we opinion na meningrak mo. Taga permis we illegal immigrants ka chungong naga problem create sa da create yo jire sawara. O ana 2021 ni EDC peer oja lesyon na tham naga oja fet na ani nang soda sa kay EDC peer je hangora. Assembly sam atam sam ka banghi sakra ko. Amo prarang naga layai kisa arwi rashung da mukup sang na leida gre naga issue ba jan saktam guira 15 months da bawbam da gre ya rational saragen mukhi jugo okay chin naga issue framework document kai ji ari conflict leida le kala birenli khwishok khwai da hang hi naga interest maning gi sak sala ka kipa interest sa sara dong our personal we or kipa wing ne da hangai jipa congress we interest ne o naka na salla mai de salla congress pa shi interest ne okay she tumra ga ni we take khu hang no jiga taga monga gre armed force special power act na hiri idam ri chiran gan laga sa zu khai chui impact chui sak zu cha ga le da gre jiba race musar education system totally corrupt sar le dre MRA sa da the ga ba fund disparities very in here we there ga ba ana pimo na hang hai je paraphrase sar ga hang mo in hangi ji mot pari ba idam we community we representative ga sa da community we particular community we and represent sa da gre pa we
interest ba je ka hang ra je ni ido mi opinion ba ri ba okay education system no infrastructure no university ko tong imphal li le ka ba hospital kam tha ko tong jri le ka ba hang ran ba ma hang na ga what do we interest in all right to tagri ba je atam ji shibam ju koi ba okay okay yu wi sham nak hai yeah ari personal sa ta ki shek tam ning nei ka na ka na wa ka sa ta okay Nagawui issue ra concern raise sani ja phara ga ji ning kap ning na okay ning share mai krinyo athun professor yaring on the counter the our first speech ne kara da kle atamli ala Nagawui issue raise sala pa gi ji expectation and lately ishi discuss sala ga atam mak sang za da ka important sala kai issue discuss side ne da kui mai krinyo come back akshita na papa chokai le go yeah okay ara itum da kupsang ga vai hi sauce in a concluding remark li akang han ga kupsang sak ngai wo jena mai krinyo li ba hi ba first mi ngai le ara MPR sa da chat ba ki da le da kle li NPF with perspective pa in meaning la NPF with point of view pa in meaning la ka atang kang da itum auto parliamentary constituency li le da kle matala ga ni itum naga naw ping mi interest si ka tha da le da ali ki represent sang sak ngai li awen expectation ki le li ka le itum ya ruina ki sa ka wa ali matha mai da support mi la ga atang hang kai da ahi naga shom da itum political parties na teng rok sala naga naw ne ahi jena he best kala MPR sa gida itum naga naw bang best representation akang sadle ana India with parliament li jogida yaruina ki expect sadle ali ki sarang ki sabaira kala itum yarui ping la roles and responsibilities MP in da sa kai sa no ji bam ning la itum la king reo pai kla ji tio mai ka share samil ka in a concluding remarks housing okay yeah adam sang da mu kui ke oja feti them dang mai ra khai mi ne okay ahe tum tu te ra khai oratory skill kle miya ga ne ana hard and soul sare ji ga sa shop ka shop mi ne ahe jena monga ge doctor yuring am rong ga tha tangor wi ke them dang mai ping doctor chupri rong ga tha amai also simik rong ga tha tangor wi resource re ara tangor wi lan ni oja fetra MP hi next karui ra gi wi current ram lim ne ari adoba na ka mong shomi da yun ok chung ga na hap no sala aka khai ne chipa ji dum respect sai okay ara an ka ga da wi saran ji daira ga na na ka na takar sa mai thui gi je ji khi da gi pa je a emire sa da thei khai ne mo saran mak sa ba je ba saurun nu da hangai ya kakahi ku kiwi candidate ni dara mahang baim ne iri hang nu jiga maka na ko tungo i vote la sambang bomba me jam sambang ni da mahang re mai de ba shi wi vote la tungo sambang jina ara hiwa once anaka khai hiwa MPF BJP o kukina ga ma jiru gi ne and the represent sa da pre awi area wi political interest avo ji serve sa bungi ne ka serve ka sadam da na da shi speaker ga na hang hai da ta mai de ba shi ba manipur integrity a shi we stand da chile kuki na separate administration a shi we stand le naka na naka integration stand le jena diplomatic sara ga na community akare masajira tu ka maturan no asakabat no diplomatic sara kai nang ryogi ne ajon dong speech pa je diplomacy masana amne jiwangai na mede pa sina ari protest ka sane protest re constitution provision ati shu dak sane sang hi da sa pai dak sane kranam du da grejira freedom of speech wa jingnik sane ka jiwi arongri thin line ne wa ji parents sa de iro jene him thara ga nam sa de ga ba sayo nai ga ba muni bul mung ba adam na sa re wi jena diplomatic came he mathara ga na reong sa kai oja factory tangor wi ya shura ge parting de salla nagana wa ka sa da tangor na wa ka sa da idum representative ka sa da kiashi support sak pa ye sang rok se in the meantime hi nakane gi jiba mom nang sak mai ne naka wi issue le gi ji mom nang sak mai ne je hang na ka ku ko pasang ning share mai kyo
khania sa da professor yar ngamnali concluding remark reaching rai gaja MPX sa da ituna when ki expectations late do ana ki sa paira ana ki sa ari tyo mai ka mai khringyo na ba hangai kan nu te kuli ali ki sang sak ngai we as an MP kima mai we to what extent can he do for us especially to Naga Nawi best interest ka da represent sa paira itun yar ping na da ali ka da thamai da support ki sang rom go pai chi hang mi laga na we concluding remark ka sami mi kai ka ning le issue MP kai ga at ka independent wang tu la kro te khum chu ta sang thai MP a hi parliament sang ga taran wa le constitution bain sa bang sa ga de ena av na ka issue li straightforward mi blum mum ti bai mane awi ro ka ta the issue ji presence sa la ga so sa mi lo chot na her na ka ye gi we ne passionate sa la ka na bil sa gi ne Dili parliament membership ngalang pemilih impress aku lega temui ningji kita tu kuri baca nak kemutai MP role ba. Nagawui ngalai hilai belum independent milisi amam tisong pelang tisong keluar dah anti national ke samsung orang. Jadi ini only patang sangai yang. Ara ngai ban na tui kahai MP kani. Kare baca naga MP kan kamu ni dan naga ni juga bume. Kekini baca MP hui naga ni. Ani na parliament ni ateng si Dr. Simang Tiah ngai na mati sangai yang. Ani wi mati sangai impressive salah kan ni kun jatang ni dia. Okay. Let's be honest. Tong li passionate salah kan naka history minute kni kutum kami li passionate salah kan presence salah ke tong li impress mungkin sama je. Jawang naka isu jaran tang parliament wang them ni yang tata. Kecung janam them ni. Kau iu teh gule. Contoh ana perform sakai yang ke itu Alfred sasat betul pening yang. Asal sakai itu kuli awi tu matuji kiang ketong ana ngusan oping la nesui Manipur MP aji here sadly. Kecuali feedback tak ada itu mula jang university. Taji kelim ralang ni. Nesi bigli kengan mung dalam din ke university tu colleague ping as Manipur MP kini rada keliping je. Performance thalak ke awtar ada de. Kami je ni tu mi Nagawui should raise saja. Mi ni tu mi respect lere. Kalau serius hari kuih ni. Bangai nama sholak la aji raise arah de kuih. Itu ke tom se. Yang ena. Adi pamata mada ab Congress ni ada mesti pak je le masa se. Ai to kering yo simram te na politician nam tiu bangrai ki da jeli. Mung ti lo tu tiu bangrai na bijang. That's your job. Unless you speak that you are not a politician. Laga kani ali. Tada community interest mesti mana kisi le te ko le musma kan te ne. Manipur li shock tak le. Tada ku kiye na mai te me da. Naga le jahaz kai de. Yeah. Naga sot le ta. Tolong samang bada samang na bilang samang da pan negara saham lek matra le de. Aga indirectly tu ni impact ada kan economically jang. He daka he solve sa why ji khade ya tu ko ji. Jen biren ni ku shogo log ji. Awi ko paning ati sita ko le mi ku chung cha ga paning ati sita ku shoy ga ta khang cha ga ra ga ji wang go. Jen tu ji konje wang ning mo go. Manipur ko tong wang go. Ini hilika ina hap tayon laga ba konjai wang muti dile da mai te na pensang laga protest at rek leji jili tu nasi sala ku ke tu yon orde biren ni ku sholo jo ha bang biren na awi no pin ni ko tosang laga protest anda ya je dang nei tung te jo ga chum tu ta ke shwer jang ji ta protest ya ki bang si sala ku le maning mane okay te wan ding bilang mare si ban na afen biren ni ku shom yolo Manipur hi chính khai cũng lại gì community họ vang ninh là mấy tây vi vang là con trai vi vang là Naga vang trong sự khai ngộ. Ini cũng chỉ là khuyên ngay trong. Để nói thằng in là đó MPF we setback jadi regular jadi tiap ke Malay hau jadi in hang deh. Pening khai lah. Okay. Benar ke hang hau. Right. Okay. MPF we MP kini tam kini kar de parliament de. Ani we performance kili besa lagi campaign sedikit deh. Yo. Si politics dah jang. Ani we performance mulai jadi campaign jadi mulai jadi tu kerja tu le jang.
in MLA sada kala ga ning tadle ka next parliament in iside har matu sa kinda judicial reform po inda nasi MP khni parliament jo sanga tam khni ani performance kila ga phadar am sa mangjong ta ga ta gi man bon biore le ra khna tum khu jo matu in ho jam MPF ne ani sa ga himning mla oja lo hon na oja mani ni sa ga ning mla ta ga ya progress atle ta ga mil confuse har ho je jimning na khni le ga ta le hai la ga da campaign initially mi blong jim ngung yam le yuru de mo kham tu ji are hona tu in ha ga da elect voters hi de tre sala ga mi sa de ku san sakla go jena MP now de ba Yeah. jum su so zalam thala ga ne campaign sa lo Sorry. lim le sim le ne Nagawui party ne sa de le nim ta an sa ga cha ta le ju la ngai yo Ning share Professor party hui tum thang ka debate sa le vai sa re ara concluding remark hi Dr. Shimre only ming sa ngai le no wi ina kana wa sare jena arui hang khai da itum MP ak sa da wa saran baran ji kala expectations ki mai le ali ki sang sak ngai itum ya rin la ki sa bai ji no wi opinion ni concluding remark sa da kam mi mai ari ile ham lojika oja fe awi legacy ni sala ka kala awi legacy sakla fi kana kopti jishin ko la hang awi legacy akan ji tang ku ile hang to tang ku MP ana tu ni the first time in Chipota since kalau saya musuh na last night ana 77 79 kilo ya bukan musuh na bisa saya so after 77 79 ari oja Alfred naraga kana titeli phone jana we legacy hi oja sister ne oja yang musuh ne oja kikane risang kesing ne ana oja risang kesing pan ba socialist party na kana oja yang musuh na oja kika sisa pa hin INCN kan Indian National Congress ne combine the creating Naga into Tanku Unit was so community opportunity community, but you unit in the manipulate of the constitution population to lapi salvation and these other competition also among the people that are black and have the and our legacy Jim Sada or just legacy or Richard or so legacy to down the Ilham to the compressor or Sagijin. Then Manji at the guidance and the who comes at the Nakan before Sarun and suggest I Hamaka already tried and tested UNC raising latest committee about to by the practically theoretically Nagaina make cookie interest align some again Nagawi interest Nagaina make interest Nagaina cookie interest align some of Nagan meet seconds club Ilham government institution external agency that Russian digit ile hang jika naga nok juna investment sai kala ile ti ka be bala ka tada aruri dan mili confidence la kaya competence la kaya position ka ni dang ja frati jika wi competence ti su da ka na ile hang resource sati ti ba naga ti ba si so ni crisis related to some shi ja wa fung fu na sa me ta ya ka le le jiba ji as a our citizenship, our citizenship, our political career, the so every might highly the contact focus on the and make up such a pay in Hanga on English. Ara in mediation of Posad, the Nakana, Posad, the General, here the Ganga, Osaba initiative, Naka community clean, a glata clean, and a Posagan, Nari, Nalan was a separate in Hanga, our problem, English, for English, General, so such a party. Kalau Manipur situation ni complicated saya ama resource saya kata salah nak tahu isu complicated satu komplek. Asu jadi kira gerak kalau sisa gerak kalau nak anda saya coba ni. Jadi itu independent pun jadi itu yang harus juga. Framework saya benda. Apa constitution ni ada democratically political negotiation satu benda. Democratically or the peaceful solution kurang baik. Jadi jadi ini harus juga paling ni or any platform ni di pasal ni ciwi Ari negotiation later clear, ceasefire later clear, period by advantage to teaching. Then MPA Sada, she issue by here, and Nakana Sada, she issue by here, and Halagana parliament presence, I'm a teacher, Nagadonga, or a leader, our critics, and the Ali appreciate Salis are ready to and share it. Okay, all right. Ring Pyre, Acha, Chigatumna, Atom Sakjunga Salala, topic you important Sitalaga discussion, Lirazan, Junga Ningshi, Natum. Experience ke sa take wa ke la sawang sa khangai ji
share ga sahi itum tangku society wang chung ga hak sang rei sang sar ga ji hangai de le ning shi ga jang ga de atam le ida da merk le itum tangku na dargar ga sa topic issues le na tum ida da hang mi jing lo na tum wi thai ga ba hi na itum talaga na kuni thol pim ba migra khang sa ka khang sai professor yarungam dr ashimra zime kala kwero khring yoshimra ning shi ga jang ga thar ko itum next le ida da discuss solution ka vai sa interesting sala khaya area khang sa de le gala achiwi episode li yang mi khaya tang ku naw bing tung chung khal nu tung tong le lak chung khaning share ko acha chan pai sang ru khai yang rang yu bang hili opinion share sa kai personal opinion ni kala itu personal opinion share sa da le tang ku bang tio mai khamang la itu le enlighten sa pai le kha gi wi experience kala vision ji share sa sa nei hili ki pa bal ka attack sa ni personal and mi ji khle la ki khala ma lai min te long khu mi ba da chi chang ai kala share sa kai le khamatha jang de le ka ba itu tong rok se kala khamatha you khamatha tribe khamatha community tang ku naga sim ka kwai itu ka chi ja wi role jing ro se ji hangai election atam ni tum lung sang la kai na campaign ga sa tha da election ko khai wi chi la itu electoral itu politics ya thang ga ji da wi activity hi ne itu thang ga ji da hi na ina ki saran barang klug ji ji itu ga ji ja wi shuru ji sang rok se ji ji khanaw message sa da ham ko sangai de le next episode le itu psycho ra sam se wi shi se